Kaj? To bi ti naredil? Ok, dobro, ti mi je že pokazal. Prasec! Boš Kaj si hotel napisati? Nič, zanimava debato. Preberi, kaj je napisal? Prosec, boš zate, da zapreš gobec? A se tako komunicira, kje si te hotel objaviti? Na Twitterju. Koliko imaš profilov? 4. Ne laž! Doben nima samo 4 profilov. Prav, 7 jih imam. Ok, kako na Facebooku? Samo 2. Enega za familijo, pa enega za take stvari. A na Instagramu si? Ne. Zakaj ne? Zato, ker imam preslab fotoaparat in bolj vse, kar objavim, zgleda za en drag. Res je, predlanski model. Predaj, samo puste. Zbrišal bom vse, sem pustil. Noč naš brisal, ker to pomeni, da kar smo svobodo govora, popravil boš. Kako? A se reče prasec? Ne reče se gospod! Ajde, tipkaj, gospod! Ok, gospod. Ok, kaj želiš od njega? Da neha lagat. Ok, in kako se reče, ko nekaj želiš? Reče se prosim! Ok. Tipkaj, ajde, prosim! Gospod, prosim, nehajte širiti laži. No, tako je, kaj še manjka na koncu? Ne vem, pika. Pika! A ti mi izgledamo kot specialna enota za pravopis! Oni imajo modre uniforme! Ja! Reče se hvala! Hvala, tipki, hvala! Hvala se reče, zdaj bo objel! Ja. Evo! Tako je. Vidiš, še tvoja babica je lajkala, tako lepo si napisal. V redu je. Aha, evo ga! Kaj Evo to? ga! Kaj to je vojna? Na nek način ja, Sirena povedi 8 marca čez referendumska kampanja, zdaj vam šele sem sul komentarjev! Ne, že se je začelo! Ej, a ti ste že cepu četrtič? Ne, Zakaj pa ne? ker sem se subscribal.